Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chhiar tu lucila chanhimi tukin khan Serchhipah MIZORAM drivers union bultumin FIMKHURNA HAPTA hon ani tunkar thar lo tur chung ni somhni pakwa changa December ni thum sang ni somhni pakhat thleng o tur FIMKHURNA HAPTA chu MIZORAM driver union Serchhip sub headquarters bultumin Serchhipah po a honna inkhom toituk injing kar khan Serchhip bazar twala nei ani Hehun hi pu SL pianga president ZDU Serchhip sub headquarters in Kaishwayin Hehun man puitu pusilal ompuya district transport officer chuan ZDU Serchhip sub headquarters ten shipui kara po FIMKHURNA HAPTA an mang thei chu lomom ati thu soin Serchhipah liu thei khaltu te chu an fel fai tlang pui thu te kumin Christmas le kumthar hun pui lo thleng le tura po FIMKHURNA hoihom na le zol do na nen liu thei khal cheu tura cha in liu thei nei tu le khaltu te sha tur poimo sarkarin dan le thupek asiam chen khate soin ZDU Serchhip sub headquarters puina cheng sanga ahlan ngal bok MIZORAM driver union Serchhip sub headquarters te hian FIMKHURNA HAPTA hi kumdanga an man chindan carflex zorle program dang buat sailovin Serchhip khopui bazar lunlaya FIMKHURNA HAPTA pawal hian ZDU te inha na nangmal somna ni angcheti le pathian le kanram tan ti thuziak banner tarin liu thei khaltu te chu he hapta man chung hian FIMKHUR taka hun mang thar le cheu turin ancha ani MIZORAM driver union Serchhip sub headquarters hi kumsang khazakwa somsari panga khan din channi in tuna hian Serchhip khopui le ache vel khoshang shanga changin member zanga sompariat an ommek ani MIZORAM in khwalzin te a hipna tur le sumalak luna tur thatak pakhat paragliding pilot training chu tluang takin Serchhipah nei mek ani MIZORAM Aerosport Association ma sa hnuaia paragliding training morbok na paragliding pilot proficiency chu paragliding take-off site bong chom tlang Serchhipah nei mek ni in puje vanalian president ma sa chuan he adventure sport game hi mizo nulali tlangwal te thiam song taktur ani thule khwazin te hipna le sumlak luna thatak ani don thu soin India mai ni lo khovel huwa po a paragliding ti na sai cha chu Serchhip MIZORAM a om thule he adventure sport paragliding hi mizo nulali tlangwal ten wardeu deu turin asombok MIZORAM Aerosport Association hnuaia paragliding training hi kumin February ni kwa achang khan mun hiam zok North Vanlai phai leilet zola abulchan na pilot proficiency nei lo ni to in champhai leilet zola refresher course an lo zo fel to boka tuna hian mun sang zok Serchhipah paragliding takeoff point achang hian diktaka thlo chwadan le zol pui mat phaya chumdan anzir le mek ani Paragliding pilot proficiency training mek te hi aizol Serchhip le lunglei district achangin mizo nulale tlangwal som pangateni in training zinga hian lunglei le Serchhip achangin meichhia patni antel ani pusilan minglua MIZORAM Aerosport Association sub headquarters Serchhip president ne achangin tuna training mek te ma a hian mizo paragliding pilot mi sompali anlo omto thute training mek te zinga meichhia patni te hitluang taka anzo felani chuan mizo meichhia te zinga P3 training chuak thei masaber ani don thu asoya paragliding a hian mi phur turin borua ka darkar zani tal thlotlin angai awangin mizo zinga mi phur thei pilot anla omri lo thu asoibok Paragliding P3 training ni mek na Serchhip bong chom tlanga hian NEIH sum cheng noi zali chuang sengin khwalthlenna integrated tourist circuit sakfel to ni in hi kumin September ni thum khan MIZORAM chief minister zaom tak puzoram thangan alo hong to bok ani MIZORAM State Boxing Championship thleng turin Serchhip boxing hall la in buat saina chu peifel thokhat ni in voina changin boxer anron thleng chan Voin hian D3 Business Enterprise 42nd MIZORAM State Boxing Championship sangni somni pakhat khel turin MIZORAM District shanga changa boxer charwal thanswa te chuan Serchhip anron thlenga Serchhip District Boxing Association RAMHMUL na in Serchhip Boxing Hall a lo hmani in hemuna hian in kultir zui ngal ani a an eile in tur zongzong hi Serchhip District Boxing Association 10 antum don ani ni somni pakwan November changa December ni thum sang ni somni pakhat chunga Serchhip Boxing Hall la MIZORAM State Boxing Championship sang ni somni pakhat khel tur hi MIZORAM sarkar in COVID-19 SOP adwan angin boxing hall chung chutna omzat sitting capacity zat ve in enthei ani dona heti ani chuan mi sang khat velin amuna an enthei don tina ani
He championship main sponsor ni na hi D3 Business Enterprise in Ansanavangin, aminga D3 Business Enterprise Mizoram State Boxing Championship 2021 ti ania zoram hun shanga changa boxer le official local tour te hi COVID-19 laka himnan Serchhip District Boxing Association chuan COVID-19 negative certificate an nei veka phuta inrin khan Serchhip District IO tour boxer le official te po in COVID-19 test an neya anzawain an fihlim veka district shang boxer le official te po in inrin ni ve khan COVID-19 test neyin an vain an fihlim vek ni asiat ani Vuin Taidarli hian district shanga changa official coach le manager local te chuan Mizoram Boxing Association HNUAI ring official commission ROC kai shwaina in meeting an neyanga naktuk zingdar saria medical checkup le boxer te weight lak ani anga chonhudar khata opening function neyin law minister puti jela nun tluangan a honna neyin zai thiam le show hmunom takba ka innek hmunom takin azui ngalang He in fiamna thiang hlim le hmunom tak hi a hmun nge ya en tur le a hmuna en theilo te po in cable TV manga lo en cheu turin Mizoram Boxing Association le Serchhip District Boxing Association chuan zoram hun shanga boxing ngai na tu te asom ani Nimin thleng khan Serchhipah shikai mi zani somsari pakwala omin shikai hmu to achanga chutin zazela somkwa pali point pahni pakwa enkoldam anito Serchhip District da COVID-19 shikai enkol lai mi zathum ain an tlem to a nimin khan kholama har satna oma wangin Serchhip District da shikai hmu chwa tharle enkol dam chinchia bel an omlova inrini khan Serchhip District da shikai mi somli set hmu chwa omin an zinga mi pahni te hi chunet laboratory achanga shikai hmu te ni in Serchhip darnam venga mi ve anni a midang somthum paria te chu rapid antigen test manga shikai hmu chwa te ni in Serchhipah pali chiatlanga sompanga THENZAWL som chekona panga kang hun sauta mi pahni le keichum khwa a mi pakhat ba ka aizol lam mi pakhat te anni bok Serchhip District da shikai zinga inrini khan mi somnga pakhat enkol dam an oma heti hian inrini thleng khan Serchhip District da shikai hmu chwa to chu sanga za somnga pasarini in an zinga sangli zariat somruk pathum te chu enkol dam anni to a shikai hmu to achanga chuin zazela somkwa pali point pahni pakwa enkol dam ni to in shikai enkol lai zani somsari pakwa an la oma shikai te zinga mi sompanga an boral to ani PMVDY scheme noya voin khan THENZAWL RAMHMUL damdoi chungchang inzirtirna nei ani voin somni pakwa thlasom pakhat sangni somni pakhat hian Vantong Group Y Merun THENZAWL PMVDY Nodal Department Cooperation Department Bultumin RAMHMUL damdoi chungchanga training nei ani He program hi PMVDY scheme coordinating agency atana thlan Ramlai Handloom Cooperative Society THENZAWL member titana ESGP training ni in College of Horticulture consistent of CAU Celestia mithiam ten hlok zoka RAMHMUL damdoi songboldan anzirtir ani PLL Zidingi District Cooperative Officer Serchhip chuan thu soin chataka training chuak te chu Nodal Department in scheme RAMHMUL angin material support po an ngai to sakzel don ani atia Dr. HT Zothan Moy Residential Officer Ayush Hospital THENZAWL in ajoy ombok ani THENZAWL RAMHMUL damdoi ching tu mi somni panga in training hi anchima hlok thlak anti hle Nimina all party meeting neya Mizoram MP pahni te antel Voin November ni somni pakwa thochan nia chantur parliament thlasik chut khomna a thuputlu tur te soi hauna all party meet New Delhi neya Nimin Khan Mizoram MP pahni pusila rosanga MP le puke vanal vena MP te antela Parliamentary Affairs Minister Puprala Joshi an aho Lok Sabha le Rajya Sabha a party shwai tu te chut khoma hian Defence Minister Pu Rajnath Singh le Commerce and Industry Minister Pu Piyush Goyal ba ka Union Minister dang tele opposition how tu te antel bok he chut khomna hian thu soin pusila rosanga MP chuan tunchuma thlasik chut khomna hian party te zok MP te po in thu soina hun an nei thei abe sei thu asoya Tupoi modang ba ka Myanmar changa ral tlanti chomdol na le COVID-19 na wanga Mizoram in har satna ato te soi chuana hun an nei thei abe sei thu asoi Tukin khan lungleya po Road Safety Week 2021 honna nei ani Tukin Zingdar Sari Khan Zoram Drivers Union Sub-Headquarters Lunglei Bot Sayin Venglai Traffic Point Road Safety Week 2021 so
Purex ZIRHO lian avansong MPS Superintendent of Police lunglei chuan khwalian ni in ahong kumina thupui chu FIMKHURNA nun CHANCHINTHAR ti man ani November ni somni pakwa changa December sang ni somni pakhat thleng otur Road Safety Week voice somli na honna income hi pusi arlal chuailova secretary ZDU sub headquarters lunglei in kai shwayin Purex ZIRHO lian avansong chuan kan himna hi apoimo a chumi atan chuan tunge mo phurti kan ngai to chian angai ani ti in tunang hun hi atlang puin lir thei che chwaltam hun ani fowa hetiang huna kan himna tura Road Safety Week man ani hi alom hle ani ati kan himna atan hian police mo phurna mai pia lama hian mitin mai hian ti tur mo phurna kan neya kongsira bungrua kan da du dante department in license apek dana te lir thei khal dana te keimani zone chewa FIMKHUR tur le midang te ta na hi memti ngai to in kongsiam tu te po hian kan him tlan na atan mo phurna an nei ti shat achul ani ati SP chuan kumtling lo lir thei khal tir fo te hi kan him tlan na atana poi thei ani mai ba ka nu le pa ten kan fa te him lo din huna kan da ani ti kan shat achul ani ti in ZDU in hetiang an buat sai hi tun atan top lo sela kan hun local zel turatan kan him na hi ngai poimo zelang u ati Pudevidlal Rinoma MCS District Transport Officer lunglei chuan kumtin hetiang hun man ani chin chu lom ati thule kumtin lir thei khaltu thar tam tak an china wangin inshil sha thar zel apoimo ani te in Road Safety Week hlotling tak nei turin Transport Department Police chele mi puiten tho hauna cha kan nei apoimo ani ati Puzai rem thanga President ZIRHO Drivers Union sub headquarters lunglei po in thu soin he Road Safety Week hian ra cha achwa nge ya beiseya lir thei khaltu le mi puite po in Road Safety Week ani ti sha ila FIMKHUR lo na awangin ram tui leilowa tam tak an to in nunna chan tam tak an to ani ti sha ila keimania FIMKHURNA ril ru kan put angai ani ti in mitam tak ten lir thei khaltu te soisel chin ma se vo in thenga ZIRHO Drivers Union te ming chhelu tuklawa kan hi pathian min shwaina ani ti in lir thei khaltu te FIMKHURNA vongreng turin atsa ani Commerce and Industry Minister in Sairanga Bamboo Processing Factory a agarbati stick siamna ahong. Vo in November ni somni pakwa thochan ni hian Dr. Arlal Thangliana Honorable Minister Commerce and Industry chuan Bamboo Processing Factory, Bamboo Technology Park, Sairanga Bamboo Development Agency in adin chu ahong. Minister hian kan state economy chanzel nan mau poimo zia soin raw material twal chau kan nei chat berani ti in asoi Dr. Thangte chuan voina kan thil ti hi thil ro pui tak niloma se thil hu le changkai tak ani a kumni don lai covid in min ti buai hnuwa kan cheve thei chan don ta a Mizoram anga ramwan nei dang hi anwang viawin karing ani ramdang angin vurin min ti buai velawa sikle sa thuwa harsan kan tok velawa kan ram house sakna pathiani min pek hi aturu ani thil chale hlu tam a omlayen maubi khi chu Mizoram tan a potential ani a sum tam sen angai lawa micro industry kan eizona atan na chatak tur ani mau hi thil chang chak tak kum khata mishing chena chang thei ani a kumli le nga a eitling thei ani a mizo te chuan tharang che hi kan du dan ani mau technology hi aro pui te chiam lo na a marketing lama harsan ero kan tok don lo ani mau hian kan chalai le khathiam le thiam lo tan eizon na chatak asiam sak don ani mizo te hi kandang lam na chu kan thil ti laklo to a chuan kan kalwak zela voina kan thil ti hian na satakin kan economy ati danglam karing ani ati he bamboo processing factory hi National Bamboo Mission na changin CHNUAI za somni panga manga din ni in round agarbati stick unit panga ba ka bamboo charcoal and vinegar le bamboo seasoning chamber te da ani a heng unit te hian thakata round agarbati stick ton somni panga an siam chuak theidon ani agarbati stick an siam chwa song te hi India Rama agarbati siam chuak tu company lian ber en ranga Rao and Sons ten manman takin an leivek zel don ani Bamboo Processing Factory hi zero waste ni tura dwan ni in wastage song te chu bamboo charcoal le bamboo vinegar siam nan man ani ang Hewuna hian Dr. K. Patsunga MLA Vice Chairman Bamboo Development Board BL2 MLA Puzau Thantuanga Baka Dr. Elizabeth Saipari Mission Director National Bamboo Mission te po in mau man changkai na shang an soibok Hewun hi pulaldu puya sailo Deputy Chairman Manager Bamboo Development Agency chuan akai shwaya
Engineer Zo Sang General te Assistant Engineer Bamboo Development Agency chuan technical report apea Pulalzar lian asha Sel General Manager Bamboo Development Agency chuan lom thu sein hun akhar ani Mizoram Pradesh Congress Committee President atan Pulal Sotarwat ani Voini somni pakwat la som pakhat sang ni somni pakhat somma dar som pakhata MPCC elected OB meeting President Pulal Thanhola ina chutkhom chuan elected OB meeting ni som thla som sang ni somni pakhat Sunday chunudar som pahnia thuthlokna anlo siam to chu thirnonin thuthlokna anlo siam to angin President Lal Sota Vice President Lal Thanzara Treasurer Zodin Tluanga te chu anpom non le MPCC elected obiter te hi official takapuan chhuana hun December ni som pasari sangni somni pakhat zir top ni chumhadar som pakhata kum sangni somni pakhat chunga Congress bawan kharna nei huna Pulal Thanhola President MPCC chuan apuang don ani Voinkhan Dr. Vanlal Thana Aizol North 2 Bial2 MLA in Abial Chung Local Development Committee meeting anei pui Dr. Vanlal Thana Aizol North 2 Bial2 MLA chuan ni som pariat thla som pakhat sangni somni pakhat atang khan Abial Chung vengtina Local Development Committee LDC meeting nei puin Bial Chung mason na tur thil tam tak rel ani Dr. Mathana hian Abial Chung vengtina Local Development Committee adina he committee a hian local council member zongzong NGO IO pahnih cheu party IO pakhat cheu le veng chunga paron pahnih zel antela veng chungta na mason na tur kong shang te angai tua chin ani Dr. Mathana hian LDC meeting a hian kum sangni somni achanga sangni somni pakhat le sangni somni pakhat achanga sangni somni pahnih chunga malak to na le malak mek te chip cher taka hmu thei turin report apezela sarkar kumla mantura mason na tho tur shang te inpo tlang takin soi ho ngal ani LDC a hian veng chunga thilpoimo MLA na bo zui dante sarkar hne na thlen ngai anti te ba ka local council member te ne na sarkar how tu te hmu angai na tur thlengin rel ngal ani a tin MLA fund manda na zona omtele soifia ngai te po Bial2 MLA hian LDC member te ashilfia ani Dr. Mathana hian specialized library hmun ni a andin to thule apathum na turpo le khabu aron kalmek thu asoya tuna hian zirna lama na sataka malak atum ni in MLA model school thlenga nei tumin malak thu asoiba ka thiamthil zirna hmun le Bial chung mi te shisel na lama malak na atan society thopui atum thu atar lang halbok ani COVID-19 dawna atana sum tam tak sen angaya wangin Bial chung mason na po du anga thochak ani theilo ero poi ati a chuti mek lain the anga mason na tho mek zel ani hi lom om ati thu Dr. Mathana hian na soya mitin te FIMKHUR zel tur le sarkar malak na ngai chang zel turin acha ngal ani Dr. Mathana hian LDC meeting anei pa hian Abial chung na tho te le na tho turte amuna a enkwal ngala langtang sarkar be seitu te ta na ding ani angein langtang taka MLA fund po man ani chinawangin athok tu te po in FIMKHUR le ani dan tur ang taka thok chin turin afui ani Voinkhan Mizo Namruna party inkhomna Minister TJ Lanuntluangan Delhi azin report ape Forest Minister Puti Jela Nuntluang chuan Chalfil Tourist Resort chungchanga malak to na te tichia a ahma anga dale tura National Green Tribunal in ati chungchang chu Standing Council le Forest how tu tenen Delhi a soi how ani thu asoya Chief Minister Dudan angin National Green Tribunal order lo chwa to anga anthu oi thosi a ma lo lak to na chiat lawa order omsa hi tidanglam turangen ani thule hemi chungchanga malangal tur hian Sirius Kotwal Government Advocate New Delhi chu angin ngal ani Transport Minister chuan Union Minister of Shipping Sarbananda Sonowal mu in Mizoram Luilian kan nei te pangai taka longkal theitura siam chungchang a soipui boka khothlang tuipui changa tuichong lui siam tur chu central in apom felto thute tlonglui chu National Waterway ani anga malak saktura angen chu Minister hian proposal siam tura ati thule bo zui ngal ani tur thu min shil bokani ati Chimtuipui luidar zo kaya changa lomasu techno feasibility study tura tender waipui mek ani thule hemi atan hian summa mo sanction turin angen boka Minister chuan tender te tifel ani vele sanction pek ani tur thu in achang ani
Law Minister Pumanu na chuan Kiren Rijiju Union Law and Justice Minister chu a chen ina Law and Judicial Department in District Infrastructures Champhai Kolasip le Serchhipah a thattok lo thule District Thara Court Infrastructure mamu dan te a soipui bok ani Hengbaka hian Ashwini Kumar Chaubi Union Minister of State EFNCC G Kishan Reddy Donor le Culture Minister ni bok te hmu in Mizoram mamu shang te a soipui bok ani He inkom hi pu enzo ko nga advisory na kai shwaya pulal dong lian na advisory hun ser ahmang ani katizong kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani